Кайсынысын мулака деп атат? Муну 100 var. Ha, muna olba. Arkası kişiler gene. Kayсынысы неме болсо, ошонусу неме кылат да. Муну болсо чоңураак болуп калды экен. Муну кичинерак экен. Кичинерак кылса тезирээк көтөрүлүп кызыктуураак болобу? Аксагалдар чечет деме? Ооба. Өзү муну аталган экен да? Ушул аталып алынды. Карап, неме болсо ошо беркинсин дагы союбуз болсо болсо. Ну, ошондо канча болот? 60-тан ашып кетет да наркка? 70 чыкса керек, 70-тен ашпаган. Ну, беркинси деле кыйла бар экен бирок. Беркинси 1 жаш, наркынсы 1,5 жаш. 1,5. Şu narkınsı жақсы olguda eкен. Taylar. Konağa gelgen taylar okşayt. Uşulardan sayılsa керек eкен. Tokulattan 3 eкен да. No, Россия, özünü okşayt. Ne oldu? Oo. Çavulgan at var okşayt. Bu kaçı maza? Şunda okşayt. Bu çavulgan at okşayt özlerinin. Ha, nukun attırıyor mu? Çavulgan at eken bu. Lakaşı var at var eken. Sen niye nasıl bir yerde? Ol. Sen niye orası bir yerde? İki tüy var eken. Assalamu alaikum dostlar. Ulutlu sport kanalının taktavutçuları, жылқы сүйүүчүлөр, көкбөрү көрмандары. Жаңы Орток айылындабыз, жашасын. Азыркы аты Жаңы Орток экен. Жаңы Орток айылында Мыйман кулаганын ашы берилип, катмасы бүгүн окулуп атат. Эртең чоң улак болот экен. Мына ушул ашты эртеңки улакты буюрса сиздерге тартып чагылдырып берген аракет кылабыз. Азыр бул жерден бир аз видеого тартып, коноктордун келгенин тартып, той ээлери менен сүйлөшүп, мааракелери менен эртеңки улак тууралуу сорундары кайсыл жерге чыгат, бүт бар маалыматтарын сиздерге алып беремин. Мына ушундай өзүбүздүн салтыбыз жоголбосун, кыргыздын улуттук ада салты жашай берсин. Ар бир уулдун атадан калган уулдун милдети артынан калып, жоктоп аш берип, анын үстүнө кошуп кыргыздын улуттук оюндарыны дагы улантып, жаңыртып, жандандырып, чоң байгелерин сайып өткөрүү бул да улут катары биздин милдетибиз. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Müşahede الله Кызматтагыларды да тартып койла. Алыс жакында жүргөндөр тууган уруңарды көргүлө. Кызматта жүргөндөр, кызматты сагынгандар айылдын жашоосуна. Мындай айланайын көпчүлүк дейт. Эл менен элдин
Toy жақшылық жамандығына şu жамаатың элиң турат, ошондуктан эл менен жакшы болуш керек. Мынакей эти жиликтери кыргыздардын эң токумо болуп кала турган жери да, жилик алганда жаман таарынып калабыз да. Бул жакта ат келди окшойт. Camımız cevap geldi. Ali. Umut bağış. Umut. Beraka. Niçin de bekliyorsun? Tö geleydi, tö. Tilekçe tırmak geldi vay, korkacak. Melis. Çok ulgalı at. Ya anda miyaktalaştırıp papız da yaşka. May tatıyorsun. Ya ona emirlerime tartma emirlerime. Allah tartıyor. Benimle koşup vereyim de. Çok bir. Sen onda işin var.
Kalpak. Birazdan gelip çeçelega. Ne biz daha tereyağız mi? Bu saltta bu. Al al attı. Konfetini. Ayaktan ekin çat geldi. Burcunu ben alıyorum. Nerede? O kiyitlerini tartmayla koyabız. Vaqt köp ket qilib kiyitlerni tartsam. Köp keldi adam, ötele köp. Kızmattagılar. Osmanlı'ya gitti. Ramlı'ya gitti. Allah baldarını bergen insanların örgüsünde sayıcıları. Atağın insanların sonuna doğanlarla nasihat olmasın. Baldarının baltak patasını çabuğun baldarda beraber sayıcısı. İşlerini ilgili tutuklar olsun. Soğuklarını çıktılar olsun. Aymakların çoğunluğu arkadaşını sıcak şartlarda çalışmadır veya çabulup tuğalıklarına el yıkımından bir Allah'ın tutkanlarına beraber ayırıyorsun. İşlerini, istenlerine eksik olacak olan sayılarla nasip ediyor. Allah'ın kız kolaylar. Amin. Aytqanız kelsin ağa. Kelin molda ke siz bir ekos qavatlik bata duanızdı baldarına. Allah'a şükür maksamlar olsun. Allah talam şu ihsan olsa Allah talam qavun bu gün artık baksınlar jazalarına to'liq jazolarni deyim bersin.
Bağrımızda Allah Teala'nın tınçılık, amançılık versin. Rahmet bağrımızda baktığını olsun. Rahmat aytаңыз келсін. Ошол жерде эле неме бул аш биздин динибизде, шариятыбызда кандай каралат? Аш берүү шариятта, динде илгертен Şeriatta aş veriyor. Bana hatalardan ondan gelgen adam kolundan geliştirip Demek ki din menен журулушуп кеткен салтыбыз экен да бул, а? Негізі яқтан жақсы да. Ооба. Шарты жеткенде Куран окутуп, дуа алып, а? Элден. Жакшы экен. Рахмат, молдокеле. Бияк эң чоң абаңыз экен, а? Келиңиз ага. Бүгүнкү мараке тууралуу сүйлөшөлү. Marakeni ötkürüp atabız, ошо акама, чоң апабызга, карындашыбызга, балдарына Алла разы болсун, тилеген максаттарына жетсин. Ошо маркумдардын жаткан жайы жаннаттан берсин Кудайым. Калган бала чака неберелери аман болсун, туугандары тилеген максаттарына жетсин. Келиңиз. Мен не демек берем муга? Жалпы şu kelgen konaktар жакшака ойлоп көрүп жакшы келип конок болуп кетишин, акамын атаган балдарыбыз атаган нерсеси болуп тийип, ар дайым жакшы колдоп таяп жакшы. Алла таалам колдосун жакшылык кыла берсин. Амин. Алла хайыр. Рахмат.